ریوبریا دبستانان هەرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایê perwerdeyên xurtkirina astan ji bo xwendekarên ku dê derbasî zanîngehan bibin vekiriye. Perwerde di heftiyê de 3 rojan li dibistanên Şehîd Omîd, Şehîd Kerîm û Şehîd Azad Qamşlo yên li bajarê Qamşlo tên dayîn. Rêvebera navenda perwerdeyê ya Şehîd Kerîm Wela Ferman diyar kir ku ev perwerde lêvegereke ji bo amadekariyên ji ezmûna zanîngehê re. ده هفتي اما دست پرورده کریه من ناوند سه ناوند الباجار قامشلو وکرنج بو استا خوندکارا پرورده لی وگره کیج برانش وارچکن بری ازمون زانگه دست پی بکه شخوا هجمار خوندکارا باشه ام هفتیه ده سه روزا ددنوانا پرورده شخوا برانش ام ددنوانا فیزیا و کیمیا بیرکاری زانیاری ام ددنوانا ام سرکفتنش همه خوندکارا دخوازن هەروەها خوندەکار دەلیل عەبدولکەریم ساڕۆخان jî da zanîn ku wan sûd ji perwerdeyê girtiye û ew ji bo ezmûna zanîngehê amade ne. îro perwerde ji me ve kirine perwerdeyê teqûyê ji bo ixtîbara menî cama em mezmûnê xwanekê baş dênin ê ixtîbarê firayên bixwazin ji me derkeve pileyê minî hersî sala komî hevdû kirin û pileyên derketin not û pênc derketin bi sadî و ام سپاسیا وانا که تکن سروا برنامج گود دنم بگلیکی مر آری کارن وقت برنامج فیزیا و کیمیا و زانیاری بیرکاری بگلیکی مر آری کارن ام سپاسیا وانا که Li gorî rêveberên navendên perwerdeyê, armanca perwerdeyê, xurtkirina asta xwendekaran di branşên zanistî yên mîna bîrkarî, zanyarî, fîziya û kîmya ye.